masa penin viewers ozo sin bon win kali mo win chutale YouTube channel subscribe share chule like bo ho zo sin chung chi wa ki pa thu ken sin phat masan calendar trick in a ball win ipat chompi so ke deu kata asanin tu chunga hin square root trick hi and vekit no hitin hichi square hi root hi abo dan za chum chum omin khat chu factorization method ajang bo thein tin aban le division method ajang bo theding hi a hin la hichi process chuna zuya hi le part hi loot hi you may spend at least 2 or 3 minutes to solve one questions but hichi process to trick hi na zuya hi la chun question khat chu maximum 3 second within 2 or 3 second a question khat chun na solve sizing theding hi hichi chun hichi square root trick hi and a vekit lewhan kadai sein square of a number hi 1 apan a 20 chan be hi by hat diu hi gan na dinga cha a hin la tu chunga hin kin 15 chan ka hin ji in hi cho hi vesu ke lewhan 149656941 10 chan vel hi ga bana hi le cha jong hi number hi ki repeat hi unit digit pa hi ki repeat hi number khat chu 4 la ki chaya hi le ip square hi dem 2 square jang hi thei ilol 8 square jang hi thei number khat chu 9 a ki chaya hi le ip square hi dem 3 zauna maybe 13 square hi dem ilol 23 square hi dem na ilol 9 a ki chaya chu 7 zauna 17 square hi dem 27 square hi dem khat pen pen hoi ki ding hi tabanga chu hi cho lo si unit digit pa hi na mer chi ding ka dei sen tun 1681 hi ana value han square root division method na chun ipiti ke bolam te 1681 hi division method na chu square root ke hole ja chu square digit ni hi pair na hop khan ding hi chu division method ei ja chu hilanga hi square hole ei ja chu number khat na ko ya le hi same number chu chana na ko ding hi chu if square to 14 16 to kinai penam 3 square ham 4 square ham chichang it na try ding 4 na ko ya le chanang 4 na ko di an same number hi ngai hi chite ni 4 4 16 chite le 81 khat we pa na pol ha ding hi division ta pa khom main division pa khu ya le chun chi hi khat digit khat khana ke pol ha en la chi square hi ja chu hi chi pair no khan pa hi digit khat ta banga ke la a digit khat ta banga na pol ha jing ding hi tun abana 4 plus 4 chu 8 hung ding hi ta hi digit khat epi value ham na koi pen to chun hi chila he na koi same number hi kit ngai 1 na koi le chang 1 na koi le 2 na koi le 2 na koi le 3 na koi le 3 na koi ngai ding a hin la hi chi na koi pa to chun hi chi hi na multiply ding a value chu chi a pot ngai cha hi 8 to 1 pot hi na dinga chu 1 into 8 to 1 bol chun 8 to 1 ma pot that means 1681 khu 4 to 1 pot 1681 khu ip square ham ita 4 to 1 square tin chi hi division method na hin a hin la chi trick nga hi ip ti ke bolam ki ting le nian hop khan ki ding he a chai na nian an hop khan ding chi dang si hi remaining hi 16 it is 16 hi ip square to kinai penam 4 square he samang mo 4 square na 4 square to 16 eta to hi it's 4 pa hi khanan increase ding hi khanan increase le 5 eta na multiply de na chu cha he last digit khut pe ha 1 a ki chai chu ip square ho khu 1 a ki chai 1 square to 9 square khu 1 a ki chai 1 1 is 1 9 9 81 na cha chu 41 hi ham 49 hi ham khat lo hong di tin ta 41 hi ham 49 hi ham khat pen hi ding tin na hi chi 41 zo adam 49 zo adam thì direct ano ho do thì ni nga chi khan increase the 4 by khan increase ala 5 from the 4 5 are 20 chu tela chen 4 5 are 20 a result chu 20 ta chi 20 to hen chi pa he 16 pa he na compare ngai hi chi an yaw zo a hele chilanga an yaw zo pa hen la de hi chi alet zo a hele alen zo pa na la jeng de to a hi chi condition a hen 4 5 are 20 pa kho sanga khon hi 16 an yaw zo ja chu 4 to 1 pa na la de so the square root of 1681 is
41 hi jing hi chi ta banga chu hi next question 3481 hi ball ket leo han 34 chu ip square de kenai penam 5 square de kenai pen 5 square de kenai pen 1 ha ki chai chu ip square ho ham 1 to 9 square ho chi a chu 51 hi dam 59 nam khat zo zo hung hi ding tin na eta chi zo ai sei bang wa chu chi pa he na increase de 5 ho khat an increase ala 6 hung hi de ta ta he na multiply 5 6 are 30 a result chu multiply na 30 na mo ding hi chi 30 pa to chi na compare ke de tha chi 34 hin chi 30 hin chi alet zo ai le ka sei ma banga chu alien zo pa na la de jing 59 so 3481 square root is 59 ta banga chu chong he ball ke le chen 77 77 chu ip square to ke nei penam 8 are 64 9 are 81 chu tele 8 square to ke nei pen he chu tele 8 8 hong te te ding eta 4 la ki chai chu ip square ho kham 2 square of 2 are 4 2 square na 2 square to 4 hin tin aban 8 are 64 that means 82 hong hidam 88 hong hidam khat pen pen hoi ke de ta banga chu chi kha increase ke la chen 9 8 9 are 72 I mean 8 9 are 72 to 72 to an chi na compare ke de chi lien zo ta alit zo a hele value lien zo pan la di 88 ake ba azong le chi a result to khan chi ten he ake ba ayong le alien pan la de anyaw zo po po wa hele anyaw zo pan la de jing cha chu 8 9 are 72 chi sanga he chi lien zo ya chu value lien zo la de 88 na that means 7744 square root 2 88 na chi ta banga chu 79 2 1 long chu ball ke hen 79 chu 8 are 64 8 square to kenai pen hin chi kana increase the 8 9 are 72 72 na 72 to an chi le zo ja chu chi le zo ja chu chi 1 a ki chai ip square ha 1 square to 9 square hin 1 a ki chai chu cha chu 81 le 89 khat zo ke de tina cha hi chi hi lien zo ja chu 89 na la jing de so 7921 square root 89 hi ke jing ding hi ta bang chun 129496 hi veket le han 1296 jong hi 12 ko ip square de ke nai penam 3 square 3 square 3 3 are 9 4 4 are 16 li ne ta ja 3 square hong ding chi khan an increase ke ding hi 6 a ke chai ko ip digit sorry ip square ko 6 a ke chai am 4 4 are 16 to 4 square to 6 square 36 16 so 34 hi dem 36 dem khat lo hi ke ding hi chi khana increase ta 3 khana increase like 3 4 are 12 12 to chi ake ba a hele ka se banga cha anyaw zo a level anyaw zo na la ali zo a elo le ake ba a hele alien zo na la jing ding hi anyaw zo level anyaw zo na la ding ali zo elo le ake ba le alien zo na la de jing to he ake bang hi 3 4 are 12 chu te ala chun 34 hi 36 dem alit zo ja chu 36 hi so 12 96 square root is 36 chita banga chu to dong 56 chi hi dang si remaining ho si 134 total 56 134 hi ip square to kenai penam veleu chen 11 square 121 hin 12 square 144 hin 13 square 169 hin tela 134 hu 11 square to kenai zo hin 12 square 144 agalin zo ta tela 11 hung hiding tina hin 11 to hin ipi hidiham 6 a ki chai chu 4 4 are 16 6 is 36 4 hidiham 6 hidiham khat zo zo hiding tina iket isi ma bang wa chu chi khat an increase ding 12 to chi ten in multiply ding 12 to 11 na multiply na hele 132 hin chi to hin 134 hin compare ding 132 to 134 chi alit zo ji a chu alin zo pan na ding that means 116 13456 square root is 116 na chun a chai na ding in 17424 174 hu ipi to kenai penam 13 square 169 to kenai 14 square 196 alin ta cha chu 13 square cha 13 is bang wa chu 13 hu khan increase ke la chen 14 within 3 4 are 12 3 1 is 3 yan pa 4 1 14 182 182 2 and compare ke la chen 182 to ahin hilanga 174 no compare chi niaw zo hin aniaw zo ai la chen 4 la ki chai chu 2 to 8 hin aniaw zo zo na la de 132
chu te la chen gang chala chi square root chu na ho do jing the chi trick na mana hai a kit ting le subscribe jong bol vin lang like jong bol vin lang chu ta le share jong nei na bol pi vin lang a kit ting le percentage profit loss ti ho hi cho jong ka hin upload be ding a hi chi chen view ma sa pending le like share bol ma sa pending lung se ten na ke chu vin lang he team su ke deu ka ta sinin he team ho zo siu he wa hele khat la khat ki son tu chi uten apoi mo ho hi tu khanga adi a competitive exam adi nga chi shortcut trick ho hi poi mo hi ja chu kin jang ka hin sel hi in akit ting le sanga hoi zo chu ta le tu lai competitive exam adi nga relevant deu ho jang ka hin solve ting ka hin upload jing ding hi ti chu viewers ho zo si a chaina ka hin he sa he ka ke pa e